Jotono Kristoni mong mai ke phaikam akelai thani mandi ke tinio ka chong isi isoni kautma bo video ndio chong khnalai finai ake bars to bars isoni kautma no chong khnalai thani ari mino joto rai samonchi paitho ya hanjra tongdi akena mai samodi kino tini takhu ake mondoli member joto tinio chia korono share ni man bo panda no share ke including no joto no ma sirio ake tinio chong isoni kautma bo video ndio chong khnalai ma ke pholani ronlet mapi himamani kautma ta tese tini chong satun somoi ria chong khnalai mang jato na palma sing ke pai chong khnalai na ron hingke chong joto siu ki ha baitire ki ha phelaye ron onglayo ake chong boima baikhe khathine ro sule holani ron spiritual warfare ake tonglai ro sros arung mi chong khathine ro le pholani ron no kama ke sini nango abo ron no plai ongmai nading khe mafi pholani ron le bono chongsina bro ronole phola riyak mo tongu muima ronole riyak mokroi abo phola baise isorno sima yaknai aki isoni kauthaino mchima yaknai are omise jong isorno waisok mapo sangyo ake chumari pho riyo ake brukle ajaike adamni pap busmui ding ose phola ole thoise arumi je bruk boima bai khe jisuno khathoinai bongle abo khathi fu ni chingse phola thoi ong tongmoni uchi thangmo maifi ha tito tinni pas aring phochong tomol thi tongye samong tangmai moni bo ya himba bongwai su khlaye chongno pap suye achek ta kheye pholak thar risnamye dekho mo baise arimi phola o thangmo maimoni loge loge no pholani ron pho raisa ha abochini pholani ronle sbobai hingke isor ake suitan baisi isole bini samoni bo yese jongno tangrini jongo abosi suitanle chini pholano phainkrui kheye isoni samong bauye mthai thaime ya kheni hingse jongo ake chong bono sina chini pholani thangmul ma bai baim thuni thamul ma o male juda omotong johon 17 14 jinga 17 bono chongali fina nini kauno ang browni thing o saha himba ang purthimbini ongya ongmoding braw pho purthimbini ongyani purthimbile brown na isleo bong brown no purthimbini tuinang yawnai ma hingyele ang sangya himba hamyamani braw no nong draw yawnai ma se ang sangyo ang purthimbini ongya ongmoding no braw pho purthimbini ya nini boima bai brown nok thar khesidi nini kause abong boima ro chongmayo jisu bini sichurawni bauye wangso ma sangyo jisu purthimbini ongya omoding no chong khathine rokpho purthimbini ya purthimbini thangmul bai le judasi ro purthimbi o tongye no pholani thangmul ose thang tongaisi abo himoke bai umthuni thangmul bai le pholani thangmul le judasi ari mi pholani thangmul thangye tongnaini bauye no jisu bini sichurawni bauye wangso ma sangyo bars 15 wa chong naikeno hamyamani browno nung draw yauni ma se ang sangyo hingyo are umi abo hamyama suitan yauni breke draw mai nai hingke bars 17 wa chong naikemayo isoni kauthai bible boima baise suitan no imche mai nai are umi bible ni kauthai ding tang tungmo pholani thangmul o thang tungmo ongha bose pholani thangmul bai bai mthoini thangmul o juda ongle ake pholani ronle khawha khebo isor tre khawha khebo suitan ake bini du draw bai ron khelaima tongmisi suitan le bai mthoini thangmul khaw bai se phain suye jongno ron khenayo ake isor le bible ni kauthai bai thangye tongmano se phain su ifisi suini 12 tma hingke jongle bai mthui baile dumlai tomiya himba phola hamyama bai abuni phain bai bo omna ma sal o purthimini hatuinai raw bai nukhawa tongnai phola hamyamani usom raw bai dumlaiye ma tonglaimsi ifisi doini dei arfu onra bo purthimini tongmo noruye nukhawa phola hamya tongnai mano tuine ha bagra abo isoni kaulaya arawni msing o samung tang tongnai ha abo bini kaulaye tongpaimasi arumi thauso phu o sani mchumole pholani ron o suitan jongno purthimini khatong rimobai khabai rimobai sasu bai khe ron khepai khe akhe isor khebo bible ni kauthai bai khe tongye pholani
thangmul bai khe thang tongnai ron khe pai khe tole chong tuma khe nai chini ron le tuma ongnai chini thing ose tongsiyo sbono jemnai seitan no de aria kebo isor no de Galati 5:16-17 himba ang ma samoke phola bai tui theyok moding khitongdi ake bahangni saimono umsangni tanai ti tuma hingke bahangni saimole phola baile gotheya masi ake pholani saimole bahang bai gotheya borole keha bai keha se gothelaya nau tumano tangni mchu abono thokni masi arimi chong khathe nei role je kepo ron ole maba chau ake abo ron khe tongphule isorni khorang nopo ake soitanni khorang nopo knuinuni khorang no khnanaisi chungsboni khorang no ya chaulanai arimi pholani ron o kplai ongmai yauknaini boye saudramo maniladi Efesi 12:13-17 Are umi hamyama salon rau drau chauye dumlai thokpai ye pho drau ye tongmai nading isoni jesu saudramo maninoladi are mi boi mthai manokhe changso khaye tumul thi manokhe khakla khlokhe khapaye thalai rinaima kautma kahamno yakla khe kaye sakhuni jai ongdi boroni bade ofo khathe mono phunke tuidi abo bai nrau hamyamani kol horchung phainei mano yachau sawye mthai sawma yawnai akhe tui khukmo mthaino sortung khe hongye pholano khebu sing khe tuidi abono isoni kauthai akhe takhoro tingle chong srai ke sia isoni kautma rawa chong pore khokha arimi tinio chini kauma pholani ronle tama phi himoni kauno chong tuye chong khnale ha arimi chong robo kremen ke ake explanation tinio kaus paimama chong sa khnale ha pholani ronle tama phi ake break ongphi aboni kautma rono chong bas chong khnale ha arimi enro sebo isoni kautma Satiin nori mchimo batre siani namora tongmong ke nang comment section na samainai inke nang nos kampo samading ke nabo isoni kupor kampo pandawo tini sasu nang khroni mara tongmong ke nang bo video ni description no nai mainai aro thangye ake nang share subscribe khedi boding ke no buskang phon raw mai samnai isoni kautma tini no jetin jaga pho tongye nang mai samoding ke bo isoni kautma khamon ye patre chong simani bem simani isor se jotono srabo hudni to